Hello mga padaba! Diyos marhay na aldaw sa Indugabos. Once again, this is VJ Imperial, your Bicolanong vlogger. And for today's video, I just want to show you how we celebrate my birthday last February 5 doon po sa Bicol. Okay. What's up, boss? Oh, Hala! Ang buot sa iya. Si Tito Emerson na daw. Kaya si Winison. Ito na. Ano yung garni? Happy birthday! Happy birthday! Ikaw nagkarigos. Kayo papakarigo ka na? Happy birthday to you. Ay, maruba. Oh, picture ako. Maraming picture! Ala, karot ko. And surprise, ma'am. Happy birthday. Char. Maraming ang karigos. Maimon! Nalo sa pakiramdam mo pang sinerpresa. Ano, syempre maugma. Una ako lang nag-surprise eh. This time, pasahada ka na surprise. But guess who? Sino nag-surprise sa ako? Sino kaya? Sino kaya? Sino na si Winnie? So, sino? Hindi po si Sir Winnie yung nakapangalan dito, ma'am. Sino? Batch ko? Baka secret admirer niyo po. Secret admirer. At this age. Ayan, Sige, sige. Ano po yun? May kakaroon lang po ako. Pagaman ka po muna namo sa mga pinaka-oras. Mabulad po muna kami dito para sa inyo, ma'am. At kaklarohan ko lang po, ma'am. Wala ka po babayaran ng 500 pesos. So, yun Dapat ate sinabi mo, 500,000 ang babayadan niya. Sino Eh, para nagregalo? to- Excited ako. Sino na ano? Sino kaya yung Aray ko. yung butihing taong nagregalo sa'yo ng ganitong sorpresa? Family ko? Ayan, so bago po yun, ma'am, mapakilala po kami. Kami po ang surprise delivery bulan all the way from San Juan, Bago, Bulan, Sorsogon. Kami ay natanong sa secret admirer na itarayin na regalo para sa inyo. Yung kapusan dihon, Salamat sa pabihon. may cake na po, and then one box of pizza. Wow. The happy birthday banner, the balloons, and of course, mayroon pa po yun, ma'am, susunod. Mamaya ilalawas na po yan. Ay, wow! Sana all. Ready kaya sa maluwas na doon na regalo? Ready po sa maluwas na doon. Pag-ano? Pwede ako video! Wala akong bado! Okay lang yung nang nag-direct ka prepared. Wala akong bado! Kaya nga eh. Pag-alon. May surprise na prepared ka? Balay mo, presenting. Parang po ng prank. Char. Di na prank si ma'am Hindi na ako kanina. na-prank kasi nag-iimod ako sa Shopee. Ayan, pero di pa ni mamaram kung kanina inihali na surprise. O, taghanan ang, ano, ang nasa isip ko sila. Surprise ah! Initon! Pero, ano? Sino daw ini? Lalaki po. Ay, lalaki. Pamor. Okay, may gusto po. Kuya Winnie, diri man. Langanin. Ipaabot na mensahe. Mukhang mapaprank ko si ma'am. Sige. English pa naman. Oh, English? Bakit mag-split ka kasi na? Okay. Ay, ayos ang video ha. Okay, ma'am. Wala ka pa. Okay. To my loving tita, Sit ka rin daw yun. Mamay DJ. Alam ko na kung sino. It's you, Winnie. Happy birthday! I am grateful and blessed to have you as an aunt and mother figure to me. It's Winnie. Kuya. Today, and this simple surprise will make you smile. We love you so much as you love us. I don't say it often, but I love you and appreciate everything you do. You are the best tita in the whole wild world. Love. Thank you. Love well. Yeah. Thank you, man. Sabi ko na kayo. Ano po ang gusto mo sabihin? Same. Ang pag-agos na pagpadaba sa kada saro, lalo na sa pamilya. Dapat din rin mahali.
Dito sa sulod na lang, mainiton. Sir, mali po yun po dito. Hindi kayo mainit. Mainiton, no? Video. Lapit na po kayo, sir, kay ma'am. Baka may message po kayo. Wala na, mamang, ano. Salamat na lang sa dad. Yes. Ano daw? Very, supportive sa amo siya. And, love na love niya kami. Hindi kami papabayaan. Miski, salamat na lang sa dad. Iyak na yan. Kay birthday, my babe. Kao na lang taod. Ikaw po, ma'am. Tuod na ako? Dito na sa sunod kay Mahibi ako. Aram ko. Ayan si ma'am. Baka may birthday. Oh, may message you. Birthday message. Hindi yun. Taglip lang naman dyan. Nang lawas na po. Bakit ka na lang kami hindi ako lawas? Sabay ako sa Mamay Gina, ay ka na Mamay Gina. happy birthday pala. Karaot? Hindi ka pa, ma'am. Ay, wala kasi. I-invite ko po ikaw, Dede, ma'am. Si Clarice na lang. Sige, hindi ka nakaprepare mo ng chinilas. Tingnan po ibon, ma'am. Yan Jollibee. Opo, grabe ka. Mamay Gina, ay ka na Mamay Gina. Ano po yung birthday message and wish niyo po para kay Ma'am Bernard? Dahil nag-good lang permi, tapos salamat sa pagsuporta sa amo, na diri permi, mas dili ko. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's celebrate tonight. Happy birthday to you. Si Mamay binarehan. Happy birthday to you. Bye, ma'am. Happy birthday po, ma'am. Naka-video na? Diri po. Ako. Play bawat mo naman. Malang bayad sila. Mainit ako. Sige, dito ako.
Thursday. Play. Okay, happy birthday to Mom. Ha? Maganda ka Wala. Parang kayong karikos. Wala pa yung toothbrush! May tinga pa! Maganda man. Ayan. Okay, surprise, Mom. Happy birthday po. Thank you so And much. we wish you good health and have a great day po. Thank you. Thank you, Wes. Thank you, surprise to great life. Una pa ako lang nagsa-surprise. Iba nga pala ng feeling pag ikaw ang surprise. Unexpected talaga. Thank you, Wes. Thank you so much po, Ma'am, sa pag-accept ng challenge. Sana masaya po kayo. Super. Na-picture na po, Ma'am, dahil you're so pretty today. Wow! Play, ano na? Pwede mag-supply. I-post, ano ko na i-post ko na. Thank you, Wen, sa pa-birthday, sa pa-surprise. Thank you, Manilingita, sa sponsor ng puto. And this one, saka bihon, and pizza! Grind it up. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Dun 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 dun. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, they said our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time. Thanks for watching. Diyos mabalos!